سلااو ڕێسەبارن هێژە بەردەوام دەکەن لەسەر پێڤاژەیەک و لە تورکیای دەست پێ کرد و باندۆراوی لەسەر سووریا و لەسەر ڕۆژئاوایی بێگومان پێشکەوتنێن عەجایب هەنا لە دەوێ ناوبەرێدا ئەم ئیرۆ گەلێک پێڤاژەیان هەڵدەسەنگینن بێگومان ئەم بەحساوەیەکێ دەکەن کو ئیرۆ یعنی دو ڕاستتر ببێژم هەفدیتنێک دەناوبەرە ئەو گروپە کو دچە ئیمرالی یعنی سری سوریا ئۆندەر پەروین بڵدان و ئەحمەد تورک بە دەمیر تاشرا هات لە دارخستن ئەو هەفدیتن بێگومان لەسەر داخوازیە ئۆجەلان هاتیە لە دارخستن ئەو تێ چواتایە داخیانیاوی تێ چواتایە دە هەمان دەمێدا ئەو داخیانیەک و پشتیوێ سری سوریا ئۆندەردا یعنی هەگەر کو ئەم هەردوو ئالی بە هەڤڕا vê pirzgirêkê çareser nekin heftê û du alî dikevin nava vê pêvajoyê de ew tê ciwatayê di heman demê de êdî demekî dirêj e li ser pêvajoyê de tê axaftin gotinên cuda cuda hene heta êrişên ku tên kirin meselan li ser Ehmed Tirik ku dibêje Kurd berê xwe didin Tirkiyeyê acî çavê wan li Tirkiyeyê vedigerên nav Tirkiyeyê ew gotin gotinekî nû ye an kevne û çi tekiliyayî ji dûr û nizîk ve berastiyan ve heye em wana şirove dikin di heman demê de em lê dinerin li Sûriyeyê de bêguman hinek pêşketin tên li darxistin û ew pêşketin mirov lê dinere ne ew ku Tirkiya li nava xwe de hemasetê dike û berdewam bangeşeyek îddiayekî wisa dike ku mêşek jî li Sûriyayê bifire bebê îznê Tirkiye nekare bifire lê em li civîna Romayê dinerin tabloyekî berevaj jî pêşiya me ye em li hikûmeta nû ya Şamê dinerin tabloyekî cudatir heye beqasî ku Ebu El Muhammed Colani keseke bêguman hesabê Tirkiyeyê dike û 10 sala ji aliyê Tirkiyeyê ve şeklê wî û çayê wî û cixareyê wî benzînê wî û êdî xwarina wî û silahê wî tên dayîn bêguman û devî warîde xwedeyndar Tirkiyeyê jî dibîne lê beqasî wê jî mirov lê dinere tiştê ku ew dike berastî jî ne ew e ku Tirkiya li bendê ye di heman demê de şerê ku niha di navbera Qesedê û hêzên SMO yani artêşa netewî ya Sûriyeyê qaşo diqewime ew jî tabloyekî dinê nîşan dide ku nere mesele nere berjewendiya Tirkiyeyê di heman demê de mirov lê dinere daxiyaniya carek din Lindsey Graham yani senatörê benavû deng yê nizîkî Trump ya komariyan li Amerîkayê carekî din daxwazî de tehdîda aborî li ser Tirkiyeyê nîşan dan heger ku hewl bide beşar pirzgirêkan çareser bike em vane îro hemiyan derdixin li ser masê û li ser vane yek bi yek radewestin bêguman beriya her tiştî ew pêvajo gerek baş bê famkirin pêvajo li gorî min beqasî ku dibe ku hîsabên wî navxweyî hebin bêguman her kesek hîsabê xwe navxweyî jî dike li her pêvajoyekî de lê tiştê ku mirov lê dinere gava ku Dewlet Bahçelî derdikeve meydanê hemleyekî wisa derdixe û di vê hemleyê de heta niha jî Erdogan zêde denavdanîne yani mirov nekare bêje qet denavdanîne lê zêde denavdanîne berdewam top dawê ji aliyê Baxçelî û Baxçelî wê topê hewa têda dike û pehînan lê dixe ev tê çi watayê bêguman tê wê watayê li gor baweriya min yani Tirkiye dewlet li Tirkiyeyê de bêguman Dewlet Baxçelî mirov dikare bêje kenalekî herî
مەزنی نزیکی دەولەتەیە دەولەت تشتێک بیستیە کو دەدەمێ پێشدا هەنە گۆڕتن لە ڕۆژهەڵاتە ناوین تێن ئاواکردن و دەوان گۆڕتناندا احتیمالێکی مەزن ئەوە کو تورکیا جێیەکی وی دەناوێ گۆڕتنێدا نەبن یعنی بە تەمامەتی هاوسەنگی هاتنە گۆڕتن لە ڕۆژهەڵاتە ناوین ئیران حتا جێیەکی لە ئیستۆکی هاتی دەرخستن لێ بێگومان مرۆڤ نەکارە ئیرانێژی وەقاسی بەسیط ببینێ ئیران حتا نەهاژی ئیمکانێوی تێکدایینا هەر لە ئیستۆکەکی دیسانجی هەیە کێم حتا زێدا رووسیا حتا جێیەکی دەناودانیە حتا جێیەکی مرۆڤ دەکاری بێژی دەناودایە و هەڵبەتە کو حەملەیە کو رووسیا دڤیا بوو بکە نەکرد لە سووریایە و مرۆڤ دەکارێ بێژێ سووریا وەسا بە هاسانی تەسلیمی ئەمریکا و بەریتانیایە کرد دەوردا چ هەیە گەلۆ گاڤاک و پوتین و ترامپ بە هەفتووڕە ئاخەفتن بە تەلەفۆنێرە گەلۆ لە وردا ئێدی بازارێک هاتیەکردن ئانا لەسەر ئۆکرانیا و لەسەر سووریایە ئەم هەیە وێژی نزانن دەمێ پێشدا ئەمێ vana ew bikin lê tiştê herî giring ji bo Tirkiye û ji bo Kurdan ew e ku Tirkiye tiştekî wisa bîstiye ku li Rojhilata navîn guhortinek çêdibin û heger ku Tirkiye devan guhortinan de rola xwe neleyîze û bi Kurdan re li hev neke ihtimalekî mezin heye bi temametî rezîl û rîswa bibe loma jî mirov lê dinêre ew pêvajo ji aliyê dewlet baxçelî bi avayekî pir radîkalana hat encamdayîn bêguman ew pêvajo heta niha jî tiştê ku em lê dinerin pêvajoyek ye di navda têgihiştinên fituhatçî hakim yani têgihiştinên fituhatçî çi ye ew e ku dewletek heye bi navê dewletê Tirkiyeyê û yê dinê yê ku xwe Tirk nabînin jî an jî Tirk nîne heta yê ku xwe Tirk jî dibînin lê Tirk nîne em wan nas dikin lê ew hetîmên feqîr û fuqara tê vê ummetê ne yani li gorî wê ew li meselê heta niha jî dinêrine mesele bi vî rengî heta niha jî hakime bêguman dilê wan de tiştekî wisa heye lê bêguman di nava dewletê de însanê realîst jî hene ku demê pêş de ew feqîr û fuqarayê nava ummetê de bi taybetî jî mîletekî wekî Kurdan ku hêzekî wanî mezin heye hêjmarekî wanî mezin heye û bi taybetî jî ku PKK li Rojhilata navîn li gelek cîyan rêxistinê heye dîplomasiya wî heye li Ewropayê çend sala rêxistinê wî heye abûyekî wî heye ragihandinekê wî heye kêm ta zêde kemasî têda hene têda nîne ew tiştekî dinêne paradoks têda hene têda nîne ew tiştekî dinêne lê tiştekî bi vî rengî heye loma jî di demê pêş de ihtimala yani ihtimala vê yekê didin ku ew nekarin ew feqîr û fuqara tê derdorê ummetê ne bi bê mav û bi vê razîkirinê wan ku pêvajoyekî wisa bi vî rengî bidin nimeşandin lê dîsan jî lê xîtabetê xwe de vê yekê berdewam dikin ew jî bêguman sedemek wî ew e ku mirov nekarî li Tirkiyeyê de wisa bi hasanî ew xîtaba berê xîtaba hakim bigorîne yani xîtaba hakim çi ye xîtaba hakim di berê de de her Kurdekî siyasî wek terorîst dibînin wek cudaxwaz dibînin xîtaba hakim ya ew pêkhateyên nû jî li Tirkiyeyê de yani mebestên pêkhateya îslamî ye ew jî êdî Kurdan dîsa wek beşek li ummetê dibînin her Kurdekî ku zimanê xwe veneke pir xwe nasnameya Kurdbûna xwe dernexe pêş xwe wek musulman bibîne ew Kurdekî baş e ê dinê Kurdekî xirab in yani bêguman ew xîtab di nava Tirkiyeyê de çandine û nekarin bi hasanî dev jê birdin loma ihtimal heye ew xîtab berdewam bibe û berdewam jî dibe bêguman aliyekî dinê heye li her pêvajoyekî de ew e yani ew xwe hê jî bi hêz dibînin li gorî Kurdan tirsekî wanî derve pir mezin heye lê
لنا خدا خو حتى لسوريا دا حتى العراق دا خو بهز دبيدن باوري وبطانك وطوب وتفنج عسكري خدا وتيجشتنا دولتها تركيا تيجشتنا كي قبيع جبوي سياسته يعني تيجشتنا ك لسر بنجها هيز هاتي آفاكر أو هيزجي أو دا براكتيك دا ديتنا كو أم بيجن تهديدك عسكرية فككي لتركيا إيدانية تهديدك عسكرية فككي لعراق يجي لسر تركيا إيدانية تهديدك سياسي هي لسوريا إيدا لسر هبونا تركيا أو بيرنجي في مسألة دي من وقت تهديدك عسكري جي حتى سوريا جي وقت يعني رجعة جي وقت تهديدك عسكري نابين وقت تهديدك سياسي زيتر دي من لو ما جي بيرنجي إيدي دست بكرنا كامور سر مجارة روجانا تشتكو أم دبينن تيجي تشواتا يعني بيقو ما تشتكو هفديتنا إمرالي فيجاري دناف برا دم بارتي و أوجلاندا هات آفاكرن إيدي گشتكيوان جبوي نافا بارتيان سياسي دا هات آفاكرن و براني بارتيان يعني بارتيان سركة يا تركيا جهفة مهفة وحتى آك بارتي بارتيان دريجي هات آفاكرن يعني تشتكي نيجاتيف بر نينا لي بشتيوي هفديتنا كو دوچه بوي با دميرتاج دا و داخليانيا دميرتاج پر گرنگا مروف دكاره لسر بسكنه يعني دميرتاش كأم مسألة جبري دابكن يعني كسايتيكا ود أكيباوي د نوفبر سال 2016 باز ديدا رولكي بربر مزنديد ودميرتاش هري زيدا دكاره خطابة خلقن دني ناو تركيا يبكى يعني خلقن غيري كرد هري زيدا دكاره رولكيوي لسر وان هبه يا دني خطابك دني يا دميرتاشيا تركيا يبون او تركيا يبون دا راستي دا بريدا كسين يعني كردين مارجينال ازي جوارا بيجم شما جوارا بيجم مارجينال او نحقارتا كردين مارجينال بالنافي نتاو بارستيه دما كيدريش ايرش كرن سر لي مروفليد نري نتني دميرتاشا راستي اوجلانجي وحتى احمد تركجي دداويدا كوا كروس بيه كردان تيديتنا عيني تش دوباره دكا دبيجه كرد روي خو لتركيا دكا او تي چواتاي بروف گرك فيكي شرفه بكا لي مسألة دميرتاش شبو مسألة دميرتاش إيدي يعني بيقو من هنك كماسيان دواري سياسة تكتيكي دا هنك كماسيوي هبون يعني او جي او بو كو ددما بيفاجي عاشتي دا ام بيجن خطابي هنك جارنا بو برزگريك بو برزگريك جبوي يا دنيجي پۆپیلاریتەیەوی دەناوە خەڵکدا مرۆڤ لێ دەدەڕێت دەناوە نێزیکبوونە کلاسیک یا پەکەکێدا مؤسس النظام یا پەکەکێدا ئەوژی بوو پرزگرێک قاشۆکو دەمیرتاش ژە عالیە ڕۆژئاواوە ژە عالیە ئەمریکایەوە ژە عالیە بەریتانیاوە وەک ئەڵتەرناتیڤێک لە شوونە ئۆجەلان تێ دەست نیشانکردن ئەو ژینایی قبول کردن ji bo ku her kes ciyekî wî heye her kes kursiyekî wî heye kesek gerek kursiya xwe negorîne ciyê ku her kesî heye ew cê gerek rêz lê bigire bi wî rengî yani ji êdî têgihiştina pekekê li berê de wisaya ku her kes ciyekî wî heye û ew kes gerek ji cê xwe derbas neke neçe ciyekî jortir ew ji bo Demirtaş jî bi wî rengî bû loma jî tiştekî pir paradoks e yani me dît di salên bihurtî de di du sê salên bihurtî de yani
هەم ji aliyekî AK Partî û MHP hem ji aliyekî de jî kenalek di nava PKK'ê de ke em bi cesaret dibiaxivin li dijî Demirtaş wek hev yani hêrş dikirin ser Demirtaş wek hev hemle dikirin ser Demirtaş yani mirov gelek carna depirsî gelo ew mutefîqin ew li her tiştî dijibin çima li hemberî Demirtaş niha bûne mutefîq yani tiştekî wisa jî dihat gotin li êrişên ku li ser Mêrsînê hatin kirin me ev bi aşkira dît ku heta li çapemeniya de yani endamên Konseya Serokatiya PKK kirjekê êdî bi aşkira daxuyanî dan rojnameyên elektrînîk yên resmî yên PKK ku rojnameyên istihbaratî ne li wir de êdî nivîs li ser Demirtaş hatin weşan kirin ew êdî tiştek derxist holê yani nizîkbûnekî wisa derxist holê bi taybetî ji ragihayandinên bêexlaqiya dewletê ku di navbera Demirtaş û Öcalan de cudabûn heye lê tiştê ku mirov lê dinêre îro Öcalan bi xwe pêşniyar kiriye ku Perwîn Buldan û Ahmed Türk û Sirî Süreyya Önder serdanê Demirtaş bikin من berê de jî wê demê de jî çend caran got yani min got rast e Demirtaş hesasiyetek ava kiriye ji aliyê PKK ve kemasiyê Demirtaş çi dibin bila bibin lê di nava PKK de nizîkbûnekî wisa komplowarî heye tirsek heye her kesek cihekî wî heye gerek kes popülarîteyê wî bilind nebe gerek rismê fotoğrafê ji xeynî Öcalan fotoğrafê kesekî wisa nevê bilind kirin ji kesekî re nevê gotin serok ji xeynî Öcalan re heger ku hat gotin ev her tişt xira dibe êdî di wir de pîlanekî şeytanî heye dunya îş û karê wan nîne îş û karê wan ew e ku Demirtaş bikin alternatîfa Öcalan nizîkbûnekî bêyîrengî hebû lê min wê demê jî dagot tiştê ku Demirtaş dibêje tiştê ku Demirtaş dike bi taybetî jî li meseleya Tirkiye bûnê aynî tişte ku Öcalan dibêje qet di warê stratejîk de cudabûnekî di navbera Demirtaş û di navbera Öcalan de nabînim bêguman di uslûb de di siyaseta rojana de hinek xeta hene wa xeteyane cudabûnê çêdikin lê di warê stratejîk de cudabûnekî nabînin îro loma jî mirov lê dinêre Demirtaş jî di daxuyaniya xwe de piştî hevdîtinê daxuyaniyek weşand di wê daxuyaniyê de spasiya Baxçelî û Ozgur Özel dike Baxçelî û Ozgur Özel CHP dike û navê Erdogan nayînî lê behsa em bêjin saziya Erdogan dike saziya serokkomariyê dike spasiya serokkomariyê dike zimanekî pir ecayîb li wê daxuyaniyê de bi zimanekî ecayîb hatiye nivîsandin ev zimanê Demirtaş e zimanekî dîplomasiya û Demirtaş bêguman ew uslûba berê terk kiriye ku ez te nakim serok bêwîrengî lê di heman demê de di wê daxuyaniyê de dîsan jî Demirtaş dizane çawa nizîkî Erdogan bûye ku navê wî neaniye êdî di heman demê de Demirtaş jî mesele famkiriye ku mesele di navbera İmralı û dewletê de ye ne ku di navbera her tiştek di navbera koşkê serokkomarî nehatiye hebskirin wek pêvajiyên berê ji xwe Baxçelî jî gava ku di destpêkê de behsa weqasî behsa parleman kir behsa meclîs kir yani ev nîşan da yani ew meseleyekî dewletê ye meseleyek nîne ku di nava koşkê serokkomar de hatibe hebskirin loma jî mirov lê dinêre Öcalan dîsa Demirtaş vegerande nava pêvajiyê vegerande nava lîstokê êdî ew tişt pir giring e di heman demê de Sirî Süreyya Önder daxuyaniyekî wî hebû û li wê daxuyaniyê de herwekû min destpêkê de behs kir dibêje heger ku em her du alî vê pirsgirêkê çareser nekin heftê û du alî dê tevlî vê pirsgirêkê bibin yani tiştê ku me destpêkê de got ew e
بنگەها vê pêvajoyê xwe tirsa dewleta Tirkiyeyê dewlet dibêjim nabêjim hikûmet ew ku li rojhilata navîn hinek guhertin çêdibin û Emerîka û Brîtanya ji Tirkiyeyê re gotina wê pirsgirêkê çareser bikin. Heger ku ew pirsgirêk newê çareserkirin li wir de İran heye, Rûsya heye, hatta İsraîl heye ku mitefîqê Emerîkayê be jî lê ihtimala bi avayekî dinê leystokan bidêkirin li rojhilata navîn ku di warê siyaseta rojane de li berjevendiya tektîkên Emerîkî û Brîtanya nebin. Yani gerek mirov vê jî fêm bike. Tektîk û siyaseta rojane ya Brîtanya û Emerîkiyan bi tektîk û siyaseta rojane ya İsraîliyê sedî sed li hev nake. Yani mirov vana jî dibîne loma jî tiştê ku Sirî Sûriya onder jî dibêje pir giring e mirov li ser biaxa. Rastî ew tiştê ku ew dibêje baxçilî jî dibêje. Pir ecayîb e. Ocalan jî behsê wî dike. Yani paradîgma baxçilî ji xwe ew e. Paradîgma baxçilî ji xwe ew e. Tehdîdek li derveyê Tirkiyeyê de heye ka werin em bi hev re nabêje pirsgirêkê em çareser bikin ka werin em bi hev re aştî bikin. Birayetiyê bikin. Nizîkbûna mantıqa dewleta Tirkiyeyê wisa ye. Yani kesekî ku rêyekî li nava partiyên sîstemê de kar kiribe desthilatê wî hebe wisa ye. Niha ez li kompanyayekî kar dikim. Li vê kompanyayê de kesek hebû destpêkê ez gava ku çûm nav wî karî ew destpêkê kar nîşanî min da û ew heta şêfê min jî bû piştî nema vegeriya Tirkiyeyê û ew kesek bû bi xwe jî digot ez însanekî nizîkî AK Partiyê me însanekî xwe wek îslam mislimanekî siyasî dizanê û nizîkbûnê pir ecayîb hebûn. Mesela şêv bû jî rêyekî min dît çû êdî deriz dida min yani ez dielmandim kar ez gerek bêm şûnawî karê ku ew dike gerek ez bikim ew gerek min bielmîne li gorî patron ku telîmat dabû wî carekî êdî ez dielmandim kar piştî re got ka em pawzeyekî bidin em îstirahetekî bikin çû li makîneyê de Coca-Cola'yekî bikire êdî îroyek xiste nav de Coca-Cola ez bawerim 60 cent tiştekî wisa bû îroyek xiste nav de êdî 40 centê xwe girt û kola jî hat xwarê kolaya xwe girt dîsan jî min lê nerî makîne daber pehîne. Ya min jî re got tu çima makîne didê berpehîne ya digot ew makîne çend sal e êdî ez wî nas dikim wê makîneyê carna îroyekî dixemê kola jî didê min û piştî re jî 3 îroyan ji min re dawê jî xwarê. Yani ecayîb piştî re êdî em têkiliya me hinekî samîmî bibûn êdî me li ser meseleya Kurd û meseleya siyasî jî nîqaş dikirin min jî re got binêre ew nizîkbûnê te nizîkbûnê îslamê siyasî Tirk e. Heta nizîkbûnê hemû dewleta Tirkiye nizîkbûnekî wisa ticarî nizîkbûnekî fütuhat. Yani tu îroyekî dixî nav makînê kola didê te û pereya ku zêde jî maye ew jî didê te lê tu li bendê ku 2 qatî wî 3 qatî wî makîne pere bidê te. Tiştekî wisa li dunyayê de çawa çêdibin? Hê digot wisa bûye ew pir dikeniya gava ku min jê re digot bi rastî jî ev vêyekê nîşan dide ew şêfê min beriya ku werê bibe şêv êdî li Tirkiyeyê de hinek karê siyasî jî kiribûn li nav AK Partiyê de piştî re êdî bi hukmê pirsgirêkekî hatibû derve min dawiye ew mesela fam kir êdî niha nizîkbûnekî wanî bêguman bi vî rengî heye lê ev mesele dikare bibe pirsgirêk ku Kurd êdî deriyê li pêşiya vê pêvajoyê qepat bikin an na li gorî min na.
يعني ڕاستە هەنێک داخیانیان قەندیل هەنێک داخیانیان چیە هەنە داخیانیاندا مەسەڵەن داخیانی هەری داویە مستەفا قەرەسوویە ڕاستە دەوردا مرۆڤ ناڕازیبوونێ دەبینێ لێ حتا داویە چۆوە دەکارن پێشیاوێ پێڤاژوێ بگرن هەگەرکو پێشیاوی گرتن ڕێکێکی دنی پێشیاوان چییە ئەس بەخۆ بەڕاستیژی نزانم و نابینم هەواڵێن هێژە من بەحسە دەمیرتاش کرد و دەمیرتاش چۆوە بوو کەنگی دەمیرتاش بوو پرزگرێک هەم ji بۆی پەکەکێ هەم ji بۆی دەولەتێ گاڤەکو دەمیرتاش لە هەنێک جیاندا پۆپیلاریتاوی وە قاسی مەزن ببوو فۆتۆڕافیەوی دەردەخستن ئیرۆ من تشتێکی عەجایب دیت یانی ئەس باوەڕم لە پاریسێ بوو ئانژی لە ستراسبۆرگێ بوو کو خۆنیشاندانێکی پڕپڕ مەزن هەبوو ji بۆی بیرئانینە قەتل و عامێ هەڤاڵە ساکینە جانسوز و هەڤاڵێن وی لە ورداژی من دیت کو لە بەشێکی خۆنیشاندانێدا پۆستەرێکی مەزلوم عەبدیژی هەڤاڵ شاهینژی دەرخستنە کە ئەس وی نیشانی وە بدەم ئەو پۆستەر ئەوە بەلێ کە ئەس لێ بدەم لێ بنەڕن بەڵێ و ئەو دیت ئەو من چما نیشانی وەدا یعنی ئەو جامێرێک و ئەو پۆستەر چێ کریە و ئەو پۆستەر لەوەر دینایە ئەس ڕەجای ژێ دەکەم وێ پۆستەرێ جارێکی دنێ بەکارنێینە ji بۆ ناوێ ناکو ئەس تشتێکی من هەیە لە هەمبەری مەزلوم عەبدی نا ئەس دەبێژم ماڵاوی خرانەکە چۆوە وە ماڵە سلاحەدین دەمیرتاش وە قاسی وەگۆ باش قانسلۆ وە ماڵاوی خرا کرد ماڵە شاهینژی ماڵە مەزلوم عەبدیژی خرانەکەن یانی من گوت یانی سەرێ سیاسەتمەدارێن کلاسیکدا یەن ساڵە شێستی و حەفتێدا بەڕاستی کۆمپلێن و کۆمپلۆ و جن هەنە جنۆکە هەنە یعنی جنۆکە هەنە گاڤەکو تشتێکی وسا چێ بەبێ سەدی سەد دێ ببێژن ها دەخوازن دەڕبێ لەسەر سەرۆک ئاپۆ چێ بکەن دەخوازن ئەلتەرناتیڤێ سەرۆک ئاپۆ چێ بکەن تشتێکی وسا نەکەن یانی لە گۆرمە مەزلوم عەبدیژی پێویستیایی بەوێ یەکێ نینە ئەو تشتانە دەبەک و زەرەر بدەن وی زەرەر بدەن حەرەکەتێژی حەرەکەت ئانژی هەنێک کەس دەکارن بناوێ سەرۆک ئاپۆ ئەلتەرناتیڤێ سەرۆک ئاپۆ چێ دەکەن نزانم چە هەر تشتی ئیدی تەڤلی هەڤدوو بکەن حەل بکی یعنی هەڤاڵێ نێژەنە هەگەلە کەس ژمرە دەنویسن ناڕازینەژی ئێکو نانویسنژی ناڕازینەژی کو بەحسە فامژارانە دەکەم لە کەرەما خۆ یعنی تو پارتیزانی هەستێتە ji بۆی پارتیەکی هەیە تو گرێدایە پارتیەکی سەرسەران و سەر چاوان لێ کابهێنن ئەمڤا مەسەلانە بە هەڤرا گوتوبێژ بکەن یعنی بناوێ ئۆجەلان بناوێ سەرۆک ئاپۆ گەلێک تشت تێنکردن لێ بەڕاستیژی ئەس دەخوازم تشتێکی ئاپۆ ئۆجەلان بینم بیراوە نزانم بۆ چ قاسی خوێندیە نەخوێندیە ئانجۆ چ قاسی فام کردیە فام نەکردیە لە پەرتووکێ نوێی هەری داویە یەن 2013دا بە تایبەتیژی یا سۆسیۆلۆژیا ئازادیدا لە چەند جێیاندا کو هەم گاڤاکو بەحسە پەکەکێ دیکە حتا بەحسی خۆ دیکە و حتا بەحسە ئیسلام دیکە تشتێکی دەبێژە کەسێن کو نایلن گۆتوبێژ لەسەر پەکەکێ و لەسەر ئۆجەلان و لەسەر vê پارادیگمایەک و ئەس دنویسم حتا لەسەر ئیسلام لەسەر حەزرەتی محەممەد گاڤاکو نایلن گۆتوبێژ بێکردن مناقەشە بێکردن تارتشمە بێکردن دەوردا سەختەکاریەکی پڕپڕ مەزن دکە دووڕوتیەکی پڕپڕ مەزن دکە بەڕاستی ژووسایە لۆ ماژی بێلن کە ئەم لەوردا هەنێکی گۆتوبێژان بکەن
گوتو بێژان بکە یعنی تۆ ببێژە برا کەس لەسەر van مژارە ناخفە ئەو مژار یا مەنە ئەو مژار نەیە تەیە ئانژی تو مژاری بەرە عالیەکی دنێ دەبەی نا لەوردا مەسەلە قەت ئەو نینە وە گەلێکی تشتین وسا کرد و ئەس باوەڕم نەهاژی یعنی گەلێک سازیەن وێ حرەکەتی هەنا ئەس دزانم ساڵێ بەلکی 8 مەهان پەروەردە دەبینن و پەروەردە چیە ئەو پەرتووکێن ئۆجەلان ددەن خوێندن لێ چەوە مەلایەک لە مزگەفتی قورعانێک دێ خوێندن هونجی وسا پەرتووکێن ئۆجەلان ددەن خوێندن ئەف گوتوبێژێک و ئەس لەسەر دکەم هون لەسەر ناکەن و لۆماژی کەسێک فام ناکە لێ بنەرە نە کەسێن و ئەو پەرتوو خوێندن کەسێن و پەروەردێ ددەن شێفێن پەروەردێنە لە خیتابە تێوان بنە ڕێگاڤە کو تێن سەر تەلەڤیزیۆنێ یعنی مرۆڤ نزانە بەڕاستی ببێژە ئەو ئیسلامەکی سیاسیە ئەف قەدەپەیە ئەو یەکێتیە ئەف پەکێکەیە ئەو ئیسرائیلچیە ئەو کەمالیستە ئەو نەتەویە ئەو دیموکراتە مرۆڤ تشتێکی ژێفام ناکە ji بۆی چێ ji بۆی وەیە کو هەر پارادیگمەیەک تەنێ خوێندناوی بەس نینە خوێندناوی ئەگەر بەس بیا دێ موسڵمان نەها ڕەوشاوان وسا نەبیە گوتوبێژ پێویستە گوتوبێژی هەر دەم بە دلێتە نایە کرد گوتوبێژ گەلێک جارنا divê bêwî rengî bê serê te tevlî hevdû bike da ku tu encamekî baştir jê darbixî tiştê ku tu bixwazî îlla ew bêgotin li televîzyonê jî gerek ew bêgotin heger ku ew nehat gotin em wî kesê qet beşdarî televîzyonê nekin beşdarî radyoyê nekin em nivîsê wî neweşînin em li cadeyê jî silav nedin wî ev ji îroşûn ve pirzgirêkê çareser nake û wek min got jî heger ku hûn vêyekê li bin navê ocalan dikin ocalan li pertûka sosyolojiya azadî de çend caran behsî vê sextekariyê dike doma jî bêdin ke em vê meselê ew nekin yعنی mesele ew e ku di nava partiyên rojhilata navîn de hinek pirzgirêk hene ocalan beriya her kesî ev pirzgirêk dîtin û heta gelek carna geşta astekî ku PKK tasfiye bike PKK li hevdû bike ihtimala ocalan nehat vegirtin dîsa PKK tasfiye dikirt digorand yani mabestê min ew e PKK kî dinê çêdikir ji bo ku PKK bibû bela li serê PKK ka em werin ser mijarê xwe dîsan cîhanî li ser vêyekê mirov lê dinere ocalan Demirtaş Bahçeli Ahmet Türk aynî tiştê dubare dikin ku Kurd rûyê xwe didin Tirkiyeyê di nava yani rastiyek heye rastiyek heye gerek mirov vêyekê bibîne niha meselan ew gazincê hûn dikin li Ahmet Türk ku wisa gotiye îslamên siyasî li Iraqê jî li partiyên xwe dikin dibêjin hûn çima naçin İsraîlê hûn çima cîhadê nakin hûn çima wek Daişê nakin ya mala te xira nebe çawa wek Daişê bike çawa cîhadî bike pedeke û yenekê 30 sal e karekî baş ya wan hebe kiribe ew e ku ew îslamiyên siyasî yê başûr weqasî gendalkirine weqasî elimandina pere û îsrahet û xwarin û jinan ku qet û qet nekarin berê xwe bidin cîhadê û dewleta şerîa û tiştên wisa rastî Erdogan jî aynî tişt kiriye li Tirkiyeyê de îslamên siyasî yê ku ne tenê yê ku AK Partî ne yê ku hinekî nizîkî dewletê ne yê ku dewlet pêşiya wan negirtiye weqasî gendal bûne weqasî ketine navkarî îhale û proje û nizanim çi pere û mereyan êdî qet û qet ew naxwazin şerîet û merîet û cîhad çê bibe
کورد بەڕاستی کوردێ تورکیا یعنی کوردێ باکوور چ قاسی دخوازن جودا ببن گاواکو نەخوازن جودا ببن نەکارن دەوڵەتی چێ بکەن ئاژی نەخوازن دەوڵەتی چێ بکەن وێ دەمێت چ بکەن یانی چ بکەن هەگەر کو بەرەی خۆ نەدەن تورکیای بەرەی خۆ بدەن کو بەرەی خۆ بدەن سۆمال بەرەی خۆ بدەن قەفقاسیای چاوسە چێ دەبن یعنی لە گۆری کیژەن منتیقی چێ دەبن ڕاستە لە تورکیایدا هێژی گەلە کەس هەنە بەحسا دەوڵەتێ دکەن بەحساوەیەکێ دکەن عەرەب و تورک و نزانم چ زوڵم لەمەکردنە ئەم چوا بەرەی خۆ بدەن وان ئەم چوا بەرەی خۆ بدەن ئەم چما لەسەر فەڵەستینێ باخفن ئەم گەرێک لە حاڵی خۆ بنەر تشتێن وساتێک لێ ئەز جددی دەبێژم وانە مارجیناڵن چما وانە مارجیناڵن ji bo ku ew nabêje em çawa bikin loma jî li Tirkiyeyê de mesele ne dewlet e Kurd jî piranî yani Kurdên ku hinekî mêjiyê wan kar bike û li realîteya siyasî bizanin û nehatine marjînalkirin ew behsa cudabûn û tiştên wisa nakin هەنێک کورد هەنە بەحث دەکەن عوسمان بایدەمیر بەحث دەکات ji bo popülîzmê بەحث دەکات عوسمان بایدەمیر yê derêjî hatine marjînalkirin li derve ne li dervê sîstemê mane mecbûr e xîtabektekî wî wisa hebe lê yê ku li nava Tirkiyeyê de ye û niyazekî wî nîne biçe hewlêrê û ji petrola qaçax $3-4 bistîne an jî yê ku niyetekî wî nîne bê Ewropayê dukanekî vekê an jî karekî bikê û bijî xîtabekî wanî wisa nîne mecbûrin bibêjin em Kurd berê xwe didin Tirkiyeyê ji bo ku ciyekî dinê wan nîne ku berê xwe bidin mecbûrin ciyekî berê xwe bidin Tirkiyeyê li nava vê Tirkiyeyê de ciyê xwe xweş bikin ez her car dibêjim lê binêre li tecrübeya Azeriyên Îranê binêre Azeriyên Îranê berê komarekî wan hebû komara Azerbaycan kelekê wî jî heta di nav wî de komarek hebû digotin komara Kurdistan li Mehabatê rastî komara Kurdistan di nava komara Azerbaycan de bû li gorî komara Azerbaycan tiştek nebû ji bo ku wê demê ew Azerbaycana hey neha ew Azerbaycan ku federasyonek bû lê yekîtiya Sovyet piştgiriyekî pir mezin ya aborî ya siyasî ya dîplomasî dida komara Azerbaycanê piştgiriyekî pir mezin dida û wê demê jî Sovyet hebû ne wisa lê gava ku Sovyet vekişiya bi Îranê re lihev kir bi rejimê Şah re lihev kir wana baş fehm kir ku êdî karê wan temam şûd yani ku bi farsî dibêjin temam şûd yani dawî lê hatiye dev jêberdan û piştî wê biryar dan ku carekî din hewil nedin ku ji sîstemê vexetiye her tim di nava sîstemê de bimînin loma jî partiyên netewî ava nekirin partiyên Îranî ava kirin hewil nedan ku hêzên pêşmerge û çekdar û gerîla û nizanim çû saz bikin ji bo ku te tiştekî wisa saz kir tu ji sîstemê ji dewletê temaman qut dibe ji vegerandina te mumkîn nîne tiştek wisa nekirin gotin em Îranî ne em Îraniyê eslî ne heta behsê mafê xwe jî nekirin êniha miqametên herî sereke serokkomarî rehberî nizanim li nava îtilaatê de hemî destê wan dane li nava artêşê de hemû destê wan dane û mafê wan jî heye yani çî wan kêm e ji Farsdan tiştekî wan kêm nîne lê Kurd piştî komara Kurdistanê li hemû parçeyan jî yani ew îtihadul tereqqiya
تركي كو داوية بو اتحاد الترقية كردي. اتحاد الترقية كردي فكرك وقاسي بيس آني ناو كردستاني ناو حركة كردي حركة كردي بآضايك بعقلانا شرعي فان سيستمان كر حتى نهاجي بردام دك حتى نهاجي سالانة دچن هەگەر کو کەسێ باش جی پەیدا نەبن کۆم هەنێک باش و ماش و جاشان کۆم دکەن دشن لە لۆزانێ کۆنفرانسن چ دکەن کورد ئەو چ ئانی سەرێ کوردان وسا ئانی سەرێ کوردان کورد ژە سیستەمێ قوت بن لە عێراقێ لە سووریایە و بەتایبەتیژی لە تورکیایە فەقیر بن ئابووریاوان نەبێ گوندێوان بێن خراپکردن و جاهیل ژی ببینن لۆماژ ئیرۆ چارەسەریەک ئەوە کو تو بە خیتابەتێ خۆ ڤەگەڕێ ناڤا بێ تورکیایە لۆماژی ئەحمەد تورک وەکو سیاسەت ڤانەکی هەری بە تەجروبە ڤەیەکێ دبێژە لە گۆڕی من ئەو یەک تشتێکی خەلەت نینە ئەو پێڤاژۆ سەر دکەوێ سەر ناکەوێ کەماسیەوی چنە من حەی بەحسکردن دەستریدا فتوحات چیتی هەیە ئەزوی نابێژە لێ دیسە چارەسەریەکی دنێ چییە یعنی تو دەبێژی ئەمریکا لە پشتمەیە ئەمریکا وێمە بپارێزی ئەمریکا وێمە جودا بکە و دەوڵەت ژمەڕاچێکە نا ئەمریکا ژوان ڕاگوتێ vê pêvajiyê bikin heger ku hûn nekin em ê bikin baxçerî wisa dibêje serî Sûreya wendir wisa dibêje Abdullah Gül wisa dibêje mesele bi vî rengî ye loma jî cudabûna Kurdan ji aliyê Kurdên yani Kurdên şaîr û xeyalperest de heye lê ji aliyê Kurdekî ku hinekî mêjî kar bike berastî jî nîne û gotinekî pir bêmexna ye ya Kurd li Tirkiyeyê hê jî naxwaze bi zimanê xwe biaxive Kurdên Bakur li Ewropayê ku 30 sal e 40 sal e 50 sal e 100 sal e li Ewropayê li sedî çendî li mala xwe de bi Tirkî naxivin wî jî min rabêje di serdema înternetê de min tenê li rêka înternetê de ez dusî zimanan fêr bûme tenê li rêka înternetê de li rêka YouTubeê de yani wê demê tu dikarî li rêka stranan de Kurdî jî fêr bibî heger tu bixwazî heger tu bixwazî dikarî li mala xwe jî biaxive ê tu vane nakey tu her roj pexşan çê dikî bi zimanê Tirkî û behsa dewleta Kurdî dikî loma jî ew tiştane çênabin yani ne îslamê siyasî ya Kurdî û ya Tirkî carek din dikarin wek Daeş cihad bikin û ne Kurd jî dixwazin dewletekî ava bikin li Kurdistana Iraqê de jî bi vî rengî ye yani ew malbatên siyasî heta niha mûçê karmendan nikarin bidin çi referandum û çi hal û çima tu referandumê şikista referandumê dikeyî mezlûmiyetek ji bo Kurdan yani referandum çi muqeddesatê wî hebû çi evê hebû referandum di demekî de dihat kirin ku Kurd di nav xwe de dibûn diktatör serokê perlemanê dihawîtin derve li hemberî hevdî komplo çê dikirin gava ku Daeş hat li hemberî Daeş fîşek neteqandin mes bi avayekî xêrî yasayî çûn bi Erdogan re girêbestên petrolê ava kirin siyaseta sunnîtiya Erdogan fituhatçîtiya Erdogan li rêka Kurdan diçû Bexdayê bi vî sedemî piştî wê mirov lê nerê referandum ava yani loma şerîet û merîet jî bi vî rengî ye û çê nabe yani rast e li Tirkiyeyê de hinek cihadî hene yani hinek cihadî ne hinek îslamên siyasî hene behsa cihad dikin lê ji bo derve dikin ne ji bo Tirkiyeyê tu bi xwe bike tu çima li Sûriya
پاراستنە جیهادستان دەکەیت چما لە ئەفغانستان پاراستنە جیهادستان دەکەیت هەگەر تو نەدووڕووی تو بەخۆ بکە هەنە کورجی هەنە عینە بێڕنگی کوردێن تورکیایە بەخۆ لە هەمی چاپەمەنیاندا لە هەموو یوتیوباندا بە تورکی داخفە لە ماڵا خۆشی احتیمالە بە تورکی داخفە بە دۆست و هەواڵی خۆڕاژی بە تورکی داخفە هەگەر تو تەلەفۆناویژیش دەستێوی دەربخەی لێ بنەری پرۆگرامەوی بە تورکینە پرۆگرامی تەلەفۆناویژی تورکینە لێ دەبێژێت کوردی عراقی چما سەرخۆبوونێ ناخوازە ئەو دەمەکی دەناوە ئالیگرێن پەدەکەیە ئیرانی داژیە پەدێک کوردێن ناوە پەدەکەیە ئیرانی دەمەکیدا یعنی پەدەکەیە ئیرانی پرۆگرامێوی چییە خود مختاری یعنی لامەرکەزیەت ئۆتۆنۆمی لێ گاواکو کوردێکی عراقی گوتبە ئەس سەرخۆبوونێ ناخوازم وی تەشیر دەکەم هەزار یەک دژون دەکەم باشە پارتیاتە چما سەرخۆبوونێش بە ئیرانی ناخوازی تو چما ژمن ڕا سەرخۆبوونێ دەخوازی لە کوردستانە عراقیدا یعنی وان تشتانە هاتن نەگۆڕت سیاسەتە ناودەوڵەتی ئەوە کە هەموو بە کورتاسی vەگەڕێن سەر سووریایی تشتێک و مرۆڤ لێت نەڕێ یعنی سەدەمە پێڤژەیە و باخچەریژی دەست پێکردیەوە کارێک و ئەو دخوازن لە سووریا نامەشە کارێک و ئەو لەسەر تەلەڤیزیۆنێ بەحەز دەکەن و مێشەکژی لەسەر ئاسمانی سووریا بەبێ ئیزنی تورکیا نافرە وسا دەبێژن لێ دە پراکتیکێدا وەک من گوت حکوومەتە جۆلانی تو لێت نەڕی وەزیرێوی هەنێک وەزیرێوی هەنە داعش بوونە و بەرێ لە ئیدلیبێ لە دژی تورکیای شەڕکردنە عسکرێ تورکیایە لە ئیدلیبێ بە فەرمانێوان هاتنە شەوتان کارێ بنەڕ ئەو لیستەیە کوبەرێ دەوڵەتە تورکیا ئاشکرا دەکرد فلانە کەس دەبە وەزیرێ مالی فلانە کەس دەبە وەزیرێ کا یەکشی جواننی ئیرۆ جڤینە ئەوێ هەبوو جڤینە ڕۆمای هەبوو ئەو جڤینجی پڕپڕ گرنگە مرۆڤ لەسەر ڕاوەستە کە ئەز هەنێکی مەزن بکەم و بینم سەر ئەکرانەوە دەوێت جڤینێداژی مەسەرەن تشتێکی عەجایب هات ئاواکردن مەسەرەن ئەز دکارم ئەو بکەم بەڵێ ئەوە لێ بنەڕ لەوێ بنەڕ باشە کە ئەو جڤین دەربارەی سووریای هاتیە بەشان جڤینە ڕۆما وەزیرێ دەروێ پڕانی وڵاتێن ئەمریکا و ئەوڕۆپا تێدا هەنا لێکە وەزیرێ دەروێ تورکیای چما هاکەن فیدەن تێدا نینە ئەم نیشان دەدا کو بەڕاستی کارێوان لە سووریایە نامەشە لە دەردۆرێ سەدەیە بەنداوە تشرینژی کارێوان باش نامەشە بێگومان ئەفشار بەردەوام بکە حتا داویە بەردەوام بکە دێزەرەرێکی مەزن بدێ هێزی سووریای دیموکراتیک ئانجی پێکهاتێن ڕۆژئاوا بەگشتی باکوور و ڕۆژئاوای سووریای بەگشتی بێگومان زەرەرێ بدێ وانە بوەستینێ ئارمانجە دەوڵەتە تورکیاش دبەک و ئەو بە لێ دەوارێ عەسکەریداژی مرۆڤ لێت نەڕێ بەڕاستی پێڤاژوویەک یعنی پێنگاوەک ناویتنە کو ئەوێوی هەبێ لۆ ماژی مرۆڤ لێت نەڕێ ئەو کارێک و ئەو دیکەن وسا نامەشە یعنی دە سیاسەتە ناودەوڵەتیدا پڕپڕ گرنگە مرۆڤ بزانە بە لە کو گاوان داوێژی چ گاو داوێژی و لەسەر کیژان زەویێ گاوان داوێژە لەسەر vê zeviyê tenê lîngê te hene an jî lîngê aliyê dinê te hene û eger ku lîngên aliyê dinê hene îtîfaqekî te bi wan re heye ew beter e niha ne li navxwe de ne li derve de ew lîngê ku li nav Sûriyayê hene mirov lê dinêre îtîfaqekî wanî ciddî bi Tirkiyeyê re nîne loma jî mesele ew e ku metirsiyekî wiqasî askerî ez li ser Kurdan nabînim metirsiya ku dibînim li ser Kurdan de meseleya metirsiya hêşmendiyê ye hêşmendiya siyasî hêşmendiya rêxistinê hêşmendiya siyasetek û rêxistinek û partiyekî modern
کو هەموو جڤاکی لە خۆ حامێز بکاو و نەخۆشیێن بەرێ ئێکو من بەحسکردن مەسەڵەن نەخۆشیێن بەرێ دەرباز دکە ئاننا ئەڤ هەیە ئان نینە ئەڤ پڕ گرنگە لە کەرەمەخۆ هاوڵ بدەن وەک هەر جاری بەرنامەیەنما بشۆپینن لایک بکەن و هەگەر بە دوو پەیڤاونژی بی تشتێکی بنویسن و دەخوازم مژوارە دیسا ببێژم من دەمەکە دیت گەلک یعنی کەناڵێ من ژعالی گەلک کەسان مینە سپام هاتیە دیتن و لۆماژی یعنی ئابۆنێدا هاتی ئاڤیتن ئانجی خویا ناکە گەلک کەس نەکارن کەناڵی ژیڤەکەن ئەو سەدەم ئەوە کو تو دەمەکی درێژ لە کەناڵێکی نەمەیزینی ئانجی کەناڵێک مینە کەناڵێکی وەکی من مینە من کو دەمەکی نەکارە ڤیدیۆیان لایڤان بکێ و ئاکتیڤ ببە وێ دەمێت وسا تێ سەرێوی لە کەرەمەخۆ هەوڵ بدەن کۆنتڕۆل بکەن هەگەر کو هونژ ئابۆنەیە کەتبن لە کەرەمەخۆ دیسە ئابۆنە بکەن سوبسکرایب بکەن لایک بکەن و تشتێکی بنویسنژی ji bo ku ez jî nekarim yani armancê min ne ew her roj ez derkevim heger ku tiştek jî nebe ez nûçeyan bixwînim ez nûçeyan ji we re naxwînim yani ez dijî van kenalan ku nûçeyan dixwînim berastî ev nabe kenal ev nabe cî analîzê û şiroveyan ew dibe çayxane heta bernameyekê din silav rêz dem baş îva xweş.